ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai lekai bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Kaseng Confederation of RIBHOI People CORP ha ka hanyoterik ukalalengkot arajar RIBHOI kalalej ban IT de ka jingtho ha ka Deputy Commissioner jong ka RIBHOI District ka Kong Rosita M Kurba bahkan tuklar Mardor halor ka jingtai jong ka Sorkar Assam de ka Transit Camp ha ka Shnong KHANAPARA ka Badanghap hapo uput usam jong ka Jela Meghalaya kaseng hapo ka jingelam jong President usamla bandari rentatiang kalapan pauru hakmat jong ke Deputy Commissioner ya ke jingyai kentur put jong ke Sorkar Assam wat hadin bagi Executive Committee jong ke Khasi Hills Autonomous District Council kaladap ai de ke jingtho SHA Chief Secretary jong ke Jela Assam ba ke ying building balatai de ke Sorkar Assam kadang dai ke bahap hapo uput usam jong ke Raj Marwet ha KHANAPARA ha ke ba ke Sorkar Assam kala sukam jubor ya ke Jaka. Haba keren shikilat pathai khubor, hadin ke jingi kendo ya ke Deputy Commissioner, uba bandari rentatiang ulaong, bakum kaseng kadap da ke jing sngokya ke bajor, ban yoi ya ke jingyai kentur put jong ke Sorkar Assam, nagapor syakapor, klem du buram syu wat syaki Jaka, jong ke Jela Meghalaya, da ke bakam try, bat klun jubor, da ki dulir ki bathong. Katung ka jingtho ka bungi yo ka de ba district council kala tho SHA Chief Secretary jongga Assam ban pensanya ya ketika jingsna ya ketika Istanbul mar ka ngap hapo put usam jongga Meghalaya te Meghalaya jongga sang mentakasni ni base harangkat ba ketika jingtho jongga district council ngawan hindu ya DC RIBHOI long ba insimtia halor be de ketika jingsna ya ketika Istanbul nanti po KHANAPARA but ni Meghalaya kaseng la Persang banwaru ikut kisla. Dan ketu kan ni kibreu kibedan ni Jaka hantai ko KHANAPARA kisiuru ya ke bai musur. Syausim jong himamelem. Na ka benta mungkin sisyaru ikut kisla baka desa Meghalaya. Tere ke ke bengi ke longba ke Sorkar Meghalaya kam singkya halo video bukut usam apa ka Jela ke jungi. Teta kadau ka Assam ke pentur be defini ki development ke Jela Meghalaya. Selada kum keseng larangim singkya kemun di area bordar ini sakulunut aga Sorkar Assam te hadien ba nilai kendo to kan ni brio ni nang yo lum susu ikut isla wat nagaleng rajungi kum keseng nilai airu syaki to kan ni dia mele bakin pe ikut isla di balimba kita terajaka te nagaleng rajungi kum keseng ni simat ni sai kendo to kan ni minister bagaimana ai ikut isla ke bakun SHA bakatega KHANAPARA ketika area hantai berkidesha Jela Meghalaya. Te nakaleng kaseng kan kita hi namkan sebut di ai bagakam kanang nya sipan yang bagi dulu jungi bagi DC menta kang ba sa sim nya karai pada den bagi DC la ben sim kai kan di ko bagi pa mi nakaleng kaseng tengi sampai kemudian kam menle la dengan kam men pesangnya no ketika jingsna KHANAPARA ni selek ban